tuzamura ibiganza. Hallelujah. Hey, hallelujah. Hallelujah. Hey, Bwana sifiwe. Amen. Lao tasi la fekeri desagao. Hariho benshi baciratana ubutunzi bwabo bwinshi ndetse n'amazu meza, abandi amashuri yabo n'amafaranga, bakirengagiza yuko ari byigiye gito. Korera Yesu umwanya n'uyu, imisira itayihuta, ukwita ntizagaruka ite kwiherezo ryawe. Korera Yesu umwanya n'uyu, imisira itayihuta. Hey, bitasilao uwo Yesu namenye andutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yaramagije. Amsatera ubwoba ambere ubuhungiro, uko bizamera kose azanihanganisha. Uwo Yesu namenye andutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije. Amsatera ubwoba ambere ubuhungiro, uko bizamera kose azanihanganisha. Hallelujah. Hey, hey. Bwana sifiwe. Amen. Tuzamuri Imana ibiganza we. Ndio. Tuvuga sana ngo hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari umukobwa umwe mushine mu kazi ngo bene wabo baramukubise, basaza be baramubwira ngo ibintu wagiyemo ntabwo twigeze tubibamwe iwacu. Bwana Yesu asifiwe. Baramubwira ngo garuka, reka garuka. Ngo bamukubite aterivensi, araririmba aravuga ngo jenda umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Jenda umukristo wo mu mutima, kuko ubusigaye kunda Kristo, icyatumye apfa yazize jewe, nabuzwa n'iki kuzamusha. Hallelujah. Bwana sifiwe. Nishaka kuvuga ko Imana irashaka umutima wanje bwite. Ya curanga 7 papa, turerembe twicare. Yesu namenyewe. Yesu Kristo. Yawe himbazwa Yesu mwiza we. Uhereye iburasirazuba kageze iburengerazuba, bavuge icubahiro cawe. Impande enye zose z'isi bamamaze gukomera kwawe. Uhereye iburasirazuba Mana we, kageze iburengerazuba, bavuge icubahiro cawe. Ngwino impande enye zose z'isi bamamaze gukomera kwawe. Ngwino sabune we, bavutse dusanga bakuvuga Mana we, tumaze kumenya icyerekezo. Wasanze urengeye uko bakuvuga, gukomera kwawe kubwira bibire.
tugiye gusirimba sasa. oya ye wowe urasubiramo gatoya hanyuma tubone gusirimba Curanga papa. pasote Yo. Estera tuve Imana sasa Umva ibibazo yabashije Yobu igihe nashingaga patiro z'isi. Yobu we mbese wabasha gutambikisha umuseke ugiye cyane Yobu we ubiko bw'umuco ishima bibahe Yobu we Yobati ayi kandi uwo munsi tuzaba hari abagore n'abagabo. Uwo munsi tuzaba turi abana b'Imana. Bwana sifiwe sana. haleluya Tuzamura ibiganza ba. Sema haleluya. Imana nishimwe cyane. bari himazwe iteka ryose Umva ibibazo yabashije Yobu igihe nashingaga patiro z'isi. Yobu we mbese wabasha gutambikisha umuseke ugiye cyane Yobu we ayi Yobati nakumvishije turanga igisirimba ariko msuka sanga tuzine twumve ijambo hakiri kare. tuzojana i Roma gutya duhindure katedrale kadesi Amen. Dumuka tika. Uwabantu batashimye imfura abanyabwenge bamuzungurisha imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi w'imitima ntiyagiraga ubugome n'ubujyaga ariko uwo niwe bishimiye gushenagura kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi w'imitima uw'abantu badashimye imfura abanyabwenge bamuzungurije imitwe kandi ari we mubyeyi w'imitima 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 ntiyagiraga ubugome n'ubujyaga ariko uwo niwe bishimiye gushenagura kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we mubyeyi w'imitima kandi ari we ntiyagiraga ubugome n'ubujyaga ariko uwo niwe bishimiye gushenagura kandi ari we
umubyeyi w'imitima atariwe umubyeyi w'imitima uw'ahantu uw'ahantu hadashinge imfura y'agatebo n'usuku ishimishwe atariwe umubyeyi w'imitima atariwe umubyeyi w'imitima atariwe umubyeyi w'imitima iragiraga we iragira ubugome n'uburyarya ariko uwariwe yishimiye gucengagura atariwe umubyeyi w'imitima atariwe umubyeyi w'imitima atariwe umubyeyi w'imitima Marius Gwino Samuliwe Samuka Yawa Bima Salao Salami Rama
tuticaye ntazaza niyo mpamvu nari nguze sema amen kandi ubu nyine mvuye ku ishuri mfite ubwenge bwinshi bwo gukata no gukomeza iyo umuntu yagenze buriya ni ishuri nubona ntugiye ku ishuri risanzwe uzogende siko zavuga utarize ishuri ryinshi uzogende kuko wize Fleuve Congo muri geography jewe narayibonye live ni ukuvuga turanganya capacity none abayumve tugiye kwicara twumva umushitsi ntidushure ngo tujye kandi umushitsi buriya azarya bivanye na ritime y'abasangwa uko twojya tukamwibagirwa kandi umushitsi ndagira amanyama ndiyo kwitokeza ndiyo kuyagurutsa none ga ngo tumwubahe ngiye kubonga iminota 2 nimurangiza twicaye mafunana n'ababyini wowe muri fini banka wicaye ukaguma jiskeka nawe byina bukeye niturangiza iminota 2 si myinshi kandi iminota 2 ku mutwe ni 60 seconde plus 60 seconde 120 seconde ntabwo ari myinshi sema amen niturangiza dufatwe kandi niterane no gufatwa nta kindi mutazi ngo mwarazubatse mugeze kure kamukecuru angamuka mukecuru wanje hanga ugeze kure wowe none uri metre na metre warayirenze wenda ugeze kuri sejura masters abiki sinzi kindi doctor mwari mwanageze kuri level iri ya kuri numubyeyi wacu wese abucuranga ukanda rushuranze niturangiza twegereza abashitsi mugubwe neza muri byo byicana kandi je ushanje ndakibyina none ejo sinzoboneka ndi pare wa Samson umwana ugira wacu online nzomubera parejo nzova mu bukwe saa 4 z'ijoro ariko ninga mu gitondo on va se rencontrer ici none papa curanga gatoya maze twumva Imana bukeye curanga papa wo bihuta tandirimbo
umugisha turacabona nasha mama Charite uzobuzara umukobwa dushingire sabuni siko ma uzobuzara umukobwa nono turebe ko tweza sabuni umugeni mana gwese umugisha turahaye kaze umuvuga butumwa Semahoro. Yes, yes. Mzee w'imitima iyagira kubugome n'ubujyajya ariko uwo niwe bishimiye gushengagura kagariwe mzee w'imitima kagariwe mzee w'imitima iyagiraga ubugome n'ubujyajya ariko uwo niwe bishimiye gushengagura kagariwe mzee w'imitima kagariwe mzee w'imitima iyagiraga ubugome n'ubujyajya ariko uwo niwe bishimiye gushengagura kagariwe mzee w'imitima kagariwe mzee w'imitima uw'abantu badashimye imvura abanyasegera muzungura inshinzwe kagariwe mzee w'imitima kagariwe mzee w'imitima iyagiraga ubugome n'ubujyajya ariko uwo niwe bishimiye gushengagura kagariwe mzee w'imitima kagariwe mzee w'imitima uw'abantu badashimye imvura abanyasegera muzungura inshinzwe kagariwe mzee w'imitima kagariwe mzee w'imitima
tapa